Pozdrav svima, ja sam Sheila Fetić, učenica sam 4. razreda i u nastavku ću vam objasniti kako sam kreirala desktop aplikaciju. Prilikom pokretanja aplikacije Apoteka prikazuje se glavna ili početna forma na kojoj se nalazi menu strip pod nazivom Apoteka. Ukoliko kliknemo na taj menu strip, možemo da pristupimo svim ostalim formama koje predstavljaju dodavanje proizvođača, vrste lijeka, lijeka, radnika i računa, kao i završavanje kupovine i pretraga lijekova po vrsti lijeka i proizvođača. Sada možemo da odaberemo jedno polje, na primjer dodaj proizvođača, te nam se otvara forma za dodavanje proizvođača. Ovdje možemo vidjeti da je u gridu, odnosno u bazi podataka, ispisan svaki naziv koji je prethodno dodan, te možemo nove nazive dodavati, možemo ih uređivati i brisati. U text box unosimo novi naziv koji želimo dodati, u ovom slučaju neka bude AstraZeneca. Sada možemo da stisnemo sačuvaj, te vidimo da nam se izbacuje message box koji nam govori da je uspješno dodan naziv u bazu. Kada stisnemo OK, vidimo da se upisao AstraZeneca. Sada vidimo da imamo 2 puta ispisanu AstraZeneca u bazi podataka, te možemo da obrišemo taj naziv. Prilikom pritiskanja na dugme obriši proizvođača, ispisuje nam se poruka koja provjerava da li smo mi sigurni da želimo izbrisati podatke. Ukoliko stisnemo na Yes, iz baze podataka se izbriše naziv koji smo prethodno dodali. U bazu podataka također možemo dodati i novi naziv proizvođača tako što u text box unesemo, na primjer, Johnson & Johnson u ovom slučaju. Kada stisnemo na sačuvaj, ispisuje se poruka i kada stisnemo OK, vidimo da se on dodao u bazu podataka. Ukoliko je polje za naziv proizvođača prazno, a mi želimo da stisnemo sačuvaj, kako se u bazu ne bi unio prazan naziv, odnosno da ništa ne piše, ispisuje se poruka koja nam govori da polje mora biti popunjeno. I ona će se izbrisati tek kada mi nešto unesemo u polje. Sada možemo prijeći na vrstu lijeka, odnosno dodavanje vrste lijeka, čija forma se također pokreće preko menu stripa i funkcioniše na isti način kao što je funkcioniše i proizvođač. Ovdje su također ispisane vrste lijeka, možemo sačuvati novi lijek, na primjer vakcina, stisnemo na sačuvaj, vidimo da je uspješno dodan. Također možemo da obrišemo vakcinu, sigurni smo da želimo obrisati podatke i možemo uređivati podatke na taj način što 2 puta kliknemo na, recimo, šumeće tablete i želimo da izmijenimo veliko T u malo t i kada stisnemo na sačuvaj, ispisuje se poruka da je uspješno uređeno i vidimo da se veliko T promijenilo u malo t. Na isti način se ispisuje poruka ukoliko želimo da prazan text box unesemo u bazu i označava da polje mora biti popunjeno. Prelaskom na dodavanje lijeka otvara se forma za dodavanje lijeka i vidimo da je u bazi već upisan veliki broj lijekova. Kao što vidimo, pod vrsti lijeka i proizvođač imamo combo box u kojem su ispisane sve vrste lijeka i proizvođače koje smo prethodno unijeli na drugim formama. Ovdje vidimo da su i šumeće tablete sa nazivom koji ima malo t, s obzirom na to da smo to promijenili. Također kod proizvođača imamo Johnson & Johnson koji smo prethodno unijeli. Možemo da ispišemo naziv lijeka kao i cijenu, s tim da cijena mora biti broj, i možemo da označimo status lijeka, odnosno da li je lijek na stanju ili nije. Ukoliko želimo da dodamo u bazu podataka novi lijek, to možemo učiniti na taj način da ovdje, na primjer, želimo da unesemo ulje, maslinovo ulje. Tada ispisujemo ovdje naziv maslinovo. Vrstu lijeka označavamo da bude ulje. Proizvođač može da ostane Johnson & Johnson. Cijena će
biti 12 konvertibilnih maraka i lijek će biti na stanju. Kada stisnemo na sačuvaj, vidjet ćemo da se maslinovo ulje ispisalo u bazi podataka. Ukoliko kliknemo 2 puta na maslinovo ulje, možemo da promijenimo recimo proizvođača i da stavimo da to bude alkaloid. Sada stisnemo sačuvaj i ispisuje se poruka koja nam potvrđuje da smo uspješno promijenili iz Johnson & Johnson u alkaloid. Na isti način se ispisuje poruka ukoliko smo nešto pogrešno, ukoliko smo zaboravili nešto da unesemo, samo što za status lijeka nije ništa unešeno jer on može da bude aktivan, ali i ne. Sa strane vidimo da imamo pretragu po nazivu i statusu, što znači da možemo pretražiti bilo koji od ovih lijekova po tome da li je on aktivan ili ne. Ukoliko želimo da pretražimo ovo maslinovo ulje, tada vidimo da je on označen sa tačnicom, što znači da je aktivan, i to uradimo i ovdje i unesemo naziv maslinovo. Sada kada stisnemo traži, vidimo da nam izbaci maslinovo ulje koje smo prethodno unijeli u bazu. Isto možemo ovaj naziv da izbrišemo i vidimo da se on izbrisao iz baze podataka. Sada možemo da pređemo na glavnu formu i ponovo preko nje možemo da pristupimo dodavanju radnika. Radnik funkcioniše na isti način kao što funkcionišu i prethodne forme, s tim da imamo i validaciju, brisanje, uređivanje i upis u bazu. Vidimo da forma račun funkcioniše na isti način kao i prethodne forme, s obzirom na to da imamo ovdje i validaciju. Također možemo da odaberemo radnika, da unesemo datum, neka to bude na primjer 4. mjesec, 26. datum i 2021. godina, i za ukupan iznos možemo da stavimo slovo S. Sada ukoliko stisnemo sačuvaj, vidimo da nam ispisuje grešku i govori nam da je potrebno unijeti broj. Sada ako unesemo broj 2 i stisnemo sačuvaj, uspješno se dodaje račun u grid. Ovaj naziv također možemo izbrisati i možemo da se vratimo na glavnu formu preko koje možemo da završimo kupovinu. Prilikom završavanja kupovine možemo da unesemo naziv lijeka koji želimo da kupimo, recimo paracetamol. Unesemo njegovu cijenu koja je u ovom slučaju 4 konvertibilne marke i neka količina budu 2 paracetamola. Kada stisnemo na sačuvaj, vidimo da je uspješno dodan u bazu podataka paracetamol koji košta 4 marke i količina njega su 2. Ovo također možemo da izbrišemo i vraćamo se na glavnu formu. Prilikom pretrage možemo da pretražujemo lijekove po vrsti koji se obavlja na način da iz combo boxa odaberemo neku vrstu, recimo tablete. Vidimo da sa strane imamo tablete paracetamol, magnezij, šumeće tablete, ponovo magnezij i aspirin. Ukoliko označimo tablete, vidimo da se sve one ispisali, svi podaci su se ispisali koji imaju vrstu lijeka tablete. Isto možemo učiniti i za šumeće tablete ili, na primjer, kreme. Kreme vidimo da nemamo ni jedne, možemo da stisnemo ulje i vidimo da imamo jedno ulje. Na isti način funkcioniše i pretraga po proizvođaču. Vidimo da ovdje imamo dosta lijekova kojima je proizvođač Bosnalijek, te ako označimo Bosnalijek, vidimo da se oni jedino ispisuju. Isto to možemo uraditi i za Bayer, Alkaloid i sve ostale proizvođače koji su unešeni u combo box preko prve forme.